Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umujyi wa Uvira wamaze kugotwa n'ingabo za M23 ndetse kushobora gufatwa igihe ari cyo cyose. Ibi biravugwa mu gihe mu mujyi wa Bukavu naho hari za quartiers zikigaragaramo abarwanyi ba Wazalendo. Muri make ntabwo umutekano uragaruka muri uyu mujyi wose. Kuri iyi ngingo ikinyamakuru cyitwa Kivu News cyagaragaje amashusho y'abarwanyi ba Wazalendo bafite intwaro bari muri quartier Latin muri Bukavu. Umunyamakuru wanditse iyi nkuru ku rubuga rwa X y'iki kinyamakuru yumvikanye asaba ihuriro rya AFC M23 gukora ibishoboka byose rikahagera rigasubiza ibintu ku murongo. M23 yabigiye gufata uyu mujyi wa Uvira wegereye cyane igihugu cy'u Burundi. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka kubera intambara z'inyeshyamba za M23 zirimo kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwashyizeho ingamba zikomeye zo gushimangira no gukomeza umutekano. Zimwe muri izo ngamba zarimo kubuza ibinyabiziga kwinjira no gusohoka muri Uvira saa 12 z'umugoroba. Bamwe mu bafite ibinyabiziga birimo za moto ndetse n'imodoka bakorera hanze y'umujyi wa Uvira bavuye muri Fizi no mu bindi bice birimo ikibaya cya Rusizi ndetse na za Bukavu bagaragaje ko iyi ngingo ngo itazaborohera kubera ko batinda mu mihanda kubera imyinshi yangiritse, bityo bigatuma bagera muri Uvira mu ijoro cyane. Abafite ibinyabiziga kandi bavuga ko batizeye umutekano wabo iyi saha ya saa 12 z'umugoroba yashyizweho ibasanze bakiri hanze y'umujyi. Bavuga ko mu bice bitandukanye iyo saha ishobora kubasangamo nk'ibyitwa Kivovo ndetse na Kara, ngo nta nzu z'amacumbi cyangwa se inzu z'uburiro zihaba. Bamwe mu bacuruzi bafite utubare ndetse n'abacuruzi bato bato bemeza ko gufunga imirimo kare bibinjiza mu gihombo gikomeye n'ubwingingo igamije kuzana umutekano muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero birenga 120 uvuye ku mujyi wa Bukavu. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato ryerekana ko izi ngamba zashyizweho kugira ngo zifashe mu rwego rwo kugabanya ingaruka zishobora guterwa n'umutekano muke muri ibi bihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwafashe ingingo mu gihe hari impunzi nyinshi zawinjiyemo zivuye Goma na Bukavu. Hari na bamwe muri bo bakomeje berekeza mu Burundi, abandi bakerekeza ahitwa Kalemi. Ibi by'abahunga n'ubu biracyakomeje. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bagosuye umujyi ndetse biratekerezwa ko igihe ari cyo cyose bawinjiramo. Ni umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, bivuze ko hari ingabo z'u Burundi ziri muri uyu mujyi. Ku rundi ruhande ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko muri Kivu y'Amajyaruguru kuri iki cyumweru umutwe wa M23 wafashe umujyi witwa Nyabyondo. Uyu ni umujyi uherereye ku birometero 110 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma mu nzira igana muri teritwari ya Walikare. Ni umujyi M23 yagenzuye kuva ku saa 5 z'amanywa kuri iki cyumweru. Abenshi mu batekereza kugira uruhare mu guhagarika iyi ntambara bahamagarira ko impande zombi zagirana ibiganiro binyuze muri politike. Gusa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakomeje gutsimbarara agaragaza ko atazigera aganira n'umutwe wa M23. Uyu mwanzi we ari we AFC M23 akomeje kwaguka aba munini cyane kubera ko kuri iki cyumweru umuvugizi w'uyu mutwe Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko umutwe witwa Front Commun pour la Résistance FCR ngo wamaze kwiyunga kuri M23. Asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abanyapolitike bifuza kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihuza na M23. Iyi FCR yatangaje ku mugaragaro ko yihuje na AFC M23 ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa gatatu. Ubutumwa Bwana Kanyuka yashyize ku rubuga rwa X buvuga ko uku kwihuza ngo kongera imbaraga mu rugamba rwo guharanira Kongo yigenga kandi itabera. Ati turahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politike n'imiryango y'abanyekongo kubigana. Amashusho yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCR agaragaza ko bitandukanyije n'ingabo za FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu n'indi migirire idahwitse. Umuvugizi w'uyu mutwe usanzwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru Colonel Augustin Darwin yagaragaje ko kimwe mu byatumye uyu mutwe wihuza na M23 ngo ruko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu
harimo amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage ntibayubahirize, kunyereza umutungo, amacakubiri, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'abantu n'ibindi. Ati dushingiye ku bibazo by'umutekano muke byugarije abaturage by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu, tukanareba ku murongo wa politike udasobanutse uriho ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi bareka abo bayobora bagapfa mu bice bitandukanye by'igihugu, dufashe icyemezo cyo kwihuza n'umutwe wa M23. Ni itangazo yasomye ashyiramo ingero nko muri Beni, Lubero ndetse na Ituri, aho ibikorwa nk'ibi ngibi bikorwa na ADF ngo n'abantu benshi bakitwa na FDLR muri Rucuru. FCR ishinja leta ya Kongo kutita ku mitwe yirwanaho mu kwishakira umutekano, nyamara bakabaye bahabwa ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Aba barwanyi bashinja FARDC guteshuka ku nshingano yo kurinda igihugu, bikajya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko. Bahamya ko kuba ingabo za leta ya Kongo zarahunze ibice bitandukanye, zikagenda zisahura, zihohotera abaturage, abandi bagafatwa ku ngufu, ngo bituma ari zo mwanzi wa mbere w'abaturage. FCR yavuze ko yitandukanije na FARDC ndetse iha izi ngabo amasaha 24 ngo zibe zavuye mu bice isanzwe igenzura. Bivuze ko nabyo byageze mu biganza bya M23. Iti turamenyesha buri wese ko twahisemo kwifatanya na AFC M23 kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu ntego yo guharanira imiyoborere myiza, kurwanya ruswa no gusubiza agaciro abanyekongo. Umutwe wa M23 usanzwe igenzura Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu n'ahandi henshi muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wihuje na M23 mu gihe avugwa ko umwe mu bagabo bazwi babaye abarwanyi b'inyeshyamba igihe kirekire witwa Thomas Lubanga Dailo, wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Nawe yashinze umutwe w'inyeshyamba mushya urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lubanga yayoboye UPC FPLC mu 2012, akatirwa na ICC igifungo cy'imyaka 14 nyuma yo guhamywa icyaha cyo kwinjiza abana bari munsi y'imyaka 15 muri uyu mutwe witwaje intwaro no kubajyana ku rugamba. Nyuma yo gufungurwa, leta ya Kongo nayo yaramufunze, gusa iza kumufungura mu kwa gatatu mu 2020. Yagaragaje ko atigeze akora ibyaha yafungiwe, ahubwo ko yaharaniye amahoro mu ntara ya Ituri. Ubwo Lubanga yafungurwaga, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamwifashishije nk'umwe mu bamufasha kugarura umutekano muri Ituri, amwohereza kuganira n'abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco ku buryo bahagarika imirwano. Lubanga yafatwaga nk'umuntu utabangamiye umutekano wo muri Ituri, kugera ubwo mu mwaka ushize abashinzwe ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko arimo gushaka abarwanyi, akabinjiza mu mitwe y'abarwanyi, ndetse bikanavugwa ko yahunze. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kwa 12 mu 2024 nayo yagaragaje ko bwana Lubanga ashobora kuba yarasubiye mu mitwe y'inyeshyamba muri Ituri. Gusa Olivier Jumba ukorana nawe bya hafi yari yavuze ko ibyo ngibyo ari ibinyoma. Jumba icyo gihe yaragize ati n'umugabo usanzwe uharanira amahoro, kandi ntabwo twakongera kujya mu mitwe y'abagizi ba nabi irwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyacu twese. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Ituri ni Lieutenant Jules Ngongo icyo gihe yavuze ko Lubanga yamaze gushinga umutwe mushya wa politike witwa CRP, Convention pour la Révolution Populaire. Yavuze ko yungirijwe na Charles Kanani na Ibrahim Tabani. Lieutenant Ngongo yavuze ko witwa Jokaba Lambi usanzwe ari umudepute ku rwego rw'intara muri Ituri, ngo ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo mutwe wa politike CRP. Muri CRP nk'uko Lieutenant Ngongo yabisobanuye, uwitwa David Umverto yagizwe umuvugizi, naho Dr Tungulo agirwa umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga. Mu kiganiro kuri telefone, Charles Kanani yemereye Radio Okapi ko we
Lubanga na bagenzi babo bashinze CRP. Asobanura ko bafite umutwe witwaje intwaro witwa FRP, Force pour la Révolution Populaire. Kanani yemeje ko abahagarariye CRP ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka bahuriye Kampala muri Uganda n'intumwa ya Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basobanurira izi ntumwa impamvu yatumye bafata intwaro. Nyuma yo guhura kwa Kiliziya na Anglikani na CRP bagahurira muri Uganda, aya madini yavuze ko kuganira n'abantu bose bashobora gutanga umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ari intego biyemeje. Bwana Lubanga yahamijwe ibyaha byo gushyira abana mu nyeshyamba no kubakoresha ibikorwa by'ubwicanyi mu gace ka Ituri mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umwaka w'1999 n'2002. Niwe muntu wa mbere wafashwe agakatirwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Urubanza rwe rwatangiye ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 2009. Yarayoboye inyeshyamba zabo mu bwoko bw'Abahema zivugwaho ubwicanyi bukomeye mu makimbirane y'Abahema n'Abalendu. Bosco Ntaganda, umwe mu bo Lubanga yarayoboye mu nyeshyamba muri Ituri mu kwezi kwa 11 mu 2019, we yakatiwe gufunga imyaka 30 mu byaha birimo bimwe bisa n'ibyo Lubanga yarezwe. Igice cya mbere cy'igifungo Lubanga yakimaziraye mu mwaka wa 2015 nibwo yimuriwe muri gereza ya Makala i Kinshasa. Abantu amagana bo mu ishyaka rya UPC yari yarashinze baramushyigikiye, baza kumusanganira asohoka muri gereza, ahita aboneza ajya mu misa ari kumwe n'umuryango we. Icyo gihe yabwiye BBC ati nsubiye iwanjye n'umutima ubohotse ngo mbashe kureba icyakubaka umuryango rusange. Nubwo Lubanga akivuga ko yarenganye, abagizweho ingaruka n'intambara muri Ituri bo baracyasaba indishyi. Mu rubanza rw'indishyi, urukiko rwamuciye miliyoni 10 z'amadolari. Amadolari umwunganizi wo mu mategeko yavuze ko Lubanga adashobora kubona. Uyu mugabo yashinze uyu mutwe mushya w'inyeshyamba wiyongera ku yindi irenga 200 isanzwe ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ya politiki iriho uyu munsi ni ukugerageza guhagarika intambara y'amasasu ihanganishije M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko mu buryo bwa rusange ikigamijwe ni uguhagarika iyi mitwe yose y'inyeshyamba. Birasa naho bitari vuba mu gihe iyi mitwe ikomeje kuvuka buri munsi. Mu birebana na politike muri iki gihugu kandi, Perezida Felix Tshisekedi ahangayikishijwe n'iyi ntambara igihugu cye kirimo kurwana n'uyu mutwe wa M23. Mu gihe ibyo bitararangira ariko anahanganye na bamwe mu banyapolitike bakomeye barimo na Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi. Uyu Joseph Kabila yavuze ko byabaye ngombwa ko ahagarika amasomo yari amaze iminsi akurikirana muri Afurika y'Epfo kugira ngo ashobore kwita ku kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Yabwiye itangazamakuru muri Namibia ubwo yari yitabiriye umuhango wo gushyingura Bwana Sam Nujoma wabaye perezida wa mbere wa Namibia. Bwana Kabila yabwiye iki kinyamakuru ko yavuye ku butegetsi akavuvaho ku itegeko nshinga ryabiteganyaga. Ashimangira ariko ko nibikomeza kudogera muri iki gihugu hari igihe bizasaba ko yagira uruhare rugaragara mu kurwanya ko iki gihugu cyasubira mu bibazo bikomeye cyane. Ati navuye ku butegetsi nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga, hajya nitabira ibikorwa bitandukanye harimo n'amasomo kandi nifuzaga kuyakomeza. Atariko ibintu nibikomeza kuba bibi muri Kongo, ati tugomba gukora ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagwa mu manga. Ati duhari kugira ngo tujye inama ariko tunakora ibishoboka byose ngo ntibikomeze kujya habi. Kabila yemeje ko yari arimo kwiga muri kaminuza ya Johannesburg ariko ngo yasubitse ayo masomo. Ati nabaye insubitse amasomo umezi 2 cyangwa 3 ashize kugira ngo mparire umwanya wanjye ibirimo kubera mu gihugu cyacu. Bwana Kabila yahakanye ibyo bamushinja byo kuba yivanga muri politike rwihishwa agashyigikira umutwe wa M23. Avuga ko hari imirimo myinshi yakoreye ahagaragara. Ikindi gihe aharira umwanya we amasomo kandi ngo yahisemo kuyashyiraho umutima wose kugira ngo azabashe kuyatsinda. Yavuze kandi ku ishyaka rye rya PPRD avuga ko rikomeje gushaka uko ryatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu gihugu cye.
ariko ngo ibi ntibyagirwamo uruhare n'umuntu umwe gusa, ahubwo abantu bose bakwiye gufatanya. Yavuze ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ikomoka ku bibazo byinshi birimo imiyoborere mibi, akarengane no kutubahiriza itegeko nshinga, kandi kenshi ibibazo by'imbere mu gihugu ngo bituma n'abo hanze bashobora kubyuririraho, ikibazo kikarushaho gukomera. Abajwe ku biganiro bya Nairobi na Rwanda, Bwana Kabila yavuze ko atanga inama yo kuganiriza abanyekongo kubera ko nibo baza akababaro barimo kunyuramo. Ati inama naho wabishaka wese byaba byiza kuvugisha abanyekongo bazi neza agahinda k'ibyo barimo kunyuramo. Abahuza bo muri Afurika y'Uburengerazuba cyangwa se mu tundi duce twa Afurika bashobora kuba bagamije neza, ariko nta muhuza wavuga ko azi Kongo kurusha abaturage bayo. Bwana Kabila yavuze ko ubwo yavaga ku butegetsi ngo bari bakoze ihuriro ry'amashyaka ya politike na Perezida Felix Tshisekedi, ariko mu buryo butunguranye Bwana Tshisekedi we yaje kuvuga ko atabikeneye ibyo ngibyo. Ati natwe twakira icyo cyemezo cye. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi bwikanguye Kabila ngo ushobora kugerageza kugaruka ku butegetsi. Uyu munsi ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukurikiranye abayobozi bakuru b'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila uyoboraga iki gihugu. Minisitiri w'ubutabera Bwana Constant Mutamba ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatatu yavuze ko abayobozi bakuru ba PPRD bakekwaho gukorana n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi. Nyuma yaho Bwana Mutamba asohoye itangazo, umushinjacyaha witwa Colonel Ntambwe Kampenga Benjamin ku itariki ya 8 muri uku kwezi yasabye umunyamabanga uhoraho wa PPRD Emmanuel Ramazani Shadari kwitaba ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu. Colonel Ntambwe kandi yasabye Vice President wa PPRD Oman Minaku ndetse n'umunyamabanga uhoraho wungirije w'iri shyaka Ferdinand Kambere kwitaba nabo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu kugira ngo bahe ubutabera ibisobanuro. Abayobozi bakuru muri PPRD bakurikiranywe nyuma y'aho abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo na Perezida Felix Tshisekedi bashinje Kabila gufasha M23. Iki kirego iri shyaka rya PPRD ryagiteye utwatsi. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya FARDC na M23 yubuye mu mpera z'umwaka wa 2021. Perezida Felix Tshisekedi yahisemo gukoresha ingufu za gisirikare mu kurangiza ikibazo. Uyu mukuru w'igihugu yirukanye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, atumiza iza SADC zimufasha ku rugamba zifatanya n'iz'abarundi Wazalendo, abacancuro b'abanyaburayi FDLR n'indi mitwe, ariko M23 ikomeza kwigarurira ibice bitandukanye. Uyu munsi icyerekezo cy'iyi ntambara ntabwo kigaragara neza.